imyaka yari bayitano APR idatwara igikombe cy'ubutwari. Polisi gifite umwaka ushize se n'induza kugitwara. Sabimana Eric Zidane mugaragu abimburiye bagenzi be ndetse no kubamara ubwoba. Nka captain gutera penalty byo n'ibinasanzwe amenyereho kubiceri yaraziteraga ara kubabikira muri FAC. Yego. Za penalty mo kimihurura rwose Zidane ni ibintu bye cyane. Yegera inyuma rero reka turebe Sabimana Eric Zidane ararebana na Pavel Nzira. Sabimana Eric ndani. Sabimana Eric Zidane atangira ashyira imbere ikipe ya Polisi na penalty ya mbere yinjiye neza cyane. Ubona yuko yarebye uburyo Pavel Nzira yagiye ndetse umupira ushyira hejuru, byari bigoye ko Pavel Nzira yawukoraho. Ufati Pavel Nzira mwatishe Monique akaba rero Dieudonné Zotanga ari uje gutera ya mbere. Uyu nawe amenyera gutera amapenalty kandi akaterana neza. Babisiko bari no muri mapinuzi nabwo arayiteye. Atrebero Dieudonné Zotanga niba nawe abimburira bagenzi be neza. Zotanga atera intambwe imwe, iya kabiri arafunga ndani neza cyane kabisa. Umwe mu bakinnyi bagaragaza ubuhanga mu gutera penalty amukubita Sansenike, pasi ajya ku ruhande rumwe, umupira ushyira mu yindi nguni. Penalty imwe kuri imwe, Polisi imwe APR imwe. Penalty kubanza no kubara n'umuzamu ukanamureba hano yenda kujya. Alan Katerega ajya gutera penalty ya kabiri kwa ikipe ya Polisi. Alan Katerega penalty zombi ebyiri zimaze guterwa z'ubuhanga kabisa, z'ubuhanga zigaragaza urwego. Intambwe imwe ebyiri eshatu enye, ya gatanu rero arafrena. Reka turebe Alan Katerega ni moso. Nice penalty. Nayo amukubita amubaza ati ufati Pavel Nzira amusubiza ati Monique aguruwane rumwe. Penalty izamuka. Dutegereje kureba rero uwitwa Niyongira Patience wakoze akazi kuri match ya Rayon Sport, niba kuri no match nabwo yakora akazi. Alan Katerega ushaka kuvuna umuntu umugongo. Reka rero ari Suwane uje gutera ya kabiri. Penalty ebyiri za Polisi kuri imwe ya APR igiye gutera penalty ya kabiri, igiye guterwa na Alioune Suwane. Arebana rero na pasi Alioune atera intambwe eshanu asubira inyuma, arahumeka. Alioune aritakuma. Nice one. Ndani kurura ndetse pasi ajya hepfo, umupira ujya ruguru. Penalty ebyiri kuri ebyiri. Suwane nawe uteye penalty nziza, uwitwa Niyongira Patience agurane rumwe, umupira ujya mu rundi ruhande. Penalty zose uko ari enye zimaze guterwa, ebyiri za Polisi ebyiri za APR, penalty zose ni nziza. Abazamu ntabwo barabasha kumenya icyerekezo cy'amapenalty. Reka turebe rero Anereja Polisi ifite ariko ni duplicate. Turebe niba duplicate kuri penalty noneho aba original abasanzwe zitsinda. Reka turebe niba duplicate kuri penalty aba original. Anereja atera intambwe arebana na Pavel Nzira. Anereja buza abanyisha ni Anereja. Ikirangiro kimwe rakaneza Pavel Nzira arinaga ashyira abakunzi ba APR mu bicu, ataraka penalty ku ruhande. Penalty arayusha Anereja, ubona ko yaramweretse ikirenge nta kuntu Pavel atagomba kuyifata. Olivier nawe yakubwiye ko Anereja ari duplicate, mubira ko sigaje kureba no kuri penalty atara duplicate. Birangira rero n'umuntu yerekanye ko Anereja ko
muri twa polisi nubwo se zitararangira ariko sofa Elijah we can call him a flop ugereranyije na Elijah polisi yaguze umwana Ramadhani mwana wa Majengo aliyewafu bamwita Nibidi Ramadhani kumoso yereka turebe ndani penalty ya gatatu ikipe ya Peri ayitereka neza cyane hariya Nibidi Ramadhani amahirwe akomeje kujya kurana rw'ikipe ya Peri muri penalty shootout. Iyi penalty yakuruye nubwo pasi yaragiye ku ruhande yayiteye ariko arayizamura ku buryo kwifata byari kugorana. Uwitwa Christian niwe ugiye gutera penalty ya kane ikipe ya Police. Reka turebe Christian niba atsindiye penalty bagakomeza ku ruhande rw'ikipe ya Peri wenda nabo bakabayirata yaba arandi mahirwe ku ruhande rw'ikipe ya Police. Reka turebe penalty eshatu kuri ebyiri. Christian rebana na Pavenzira. Christian arayijugunya Pavenzira arakidyaba ayikuramo apernitsiri penalty batwara igikombe ikaba igiye guterwa na Ruboneka Bosco. What a save bamwita Pavenzira yongera gusubiza Darkonovic ko yamwibeshya muri Mapinduzi ubwo yamukuragamo agashyiramo uwitwa Pierre ariko nabwo bikarangira penalty bazitsinzwe. Reka turebe Aperi batangiye kubyina. Mashami Vincent igikombe kiri kumuca mu myanya y'intoki. Iyi penalty asabwa Ruboneka Bosco guterekamo. Aperi ubona ko batangiye kwibyinira yamukandagira mu kibuga kikasi imitutu. Igikombe gifite ibyo kivuze ku ruhande rw'ikipe ya Aperi nk'ikipe y'ingabo nk'ikipe irimo abantu bakoze akazi gakomeye kugira ngo 31 tuba twizihiza iyi mikino turimo turabona. Reka turebe Bosco ikipe ya Aperi ikaba yegukanye igikombe cy'ubutwari 2025 kuri penalty enye kuri ebyiri. Ruboneka Bosco aterekamo penalty y'intsinzi mugaragu ku iteka David. Ntekereza ko kuri Aperi iyi niyo message afana Deo yahaye abasore b'ikipe ya Aperi ko batagomba kujenjeka akadetaye ku kandi bagomba kugacunga neza kugira ngo Aperi twari iki gikombe. akaba rero ari uko nk'uko bigenze rero ikipe ya APR ikaba yegukanye igikombe cy'intwari cya 2025 nyuma yo gutsinda penalty enye kuri ebyiri. Penalty rero byatangiye ziterwa n'ikipe ya Polisi. Penalty ya mbere urarwa Polisi arayinjiza itera neza ama yedo zotanga atera penalty kwa n'ikipe ya APR nawe ayitera neza. Arani Katerega Rwanda ikipe ya Polisi aterekamo penalty ya kabiri neza hanyuma Ayusuwane araza nawe aterekamo penalty ya kabiri neza kwa n'ikipe ya APR hanyuma Elijah no ku myiryo myinshi